خوش به تماشاوان ما بخلک کنو جی برنامه وینا آزاد ام پیش بری ونه به جارجی میوانه خلک برنامه ما ری بریا کتیا جنین ازدی برز هدیه شمویه آنها جی بهتر جیانا هدیه شمو ناز بکنم بزن خبات کی چوا دای مشاندن و کی جنه کی ازدی کام هفره هر مالا و ناز بکن بله تماشاوان مش خوان هاجی ام لگل برز هدیه شمونه برز هدیه ام تسپاس کن تدما خوش مر فقط نام تو میوانه برنامه اما سپاس بوجی بخیر هاتن از سپیکل خوازم اوی برسی بکن شتا دما کلین زاروکتیا تا چاوت تولی کار بو شخوا ناویم هدیه شمویا از الش گنده تلخاتومی گند کی گریدای نفچه تربسپی یعنی باجار تربسپی یعنی ام بجن شغله ربع ساعة دور تربسپیه ام حتى صفي يعني حتى 10 صالية خوازت قدامم بشترى مالبات هات باجر بو مسألة شغل بو مسألة كار بو مسألة يعني جيانا خو بدن تمام كرن الباجر أشوم دبستانه يعني صفي كي حتى صفي دوازدها أشوم دبستانه التربس بيه بشتي صفي دوازدها من خندن تمام نكر يعني رهم روشة مالباتي هم روشة يعني وقع عادات والتقاليد ما كردي روشاقو ام زوجين ديما تمام نكر لي مالبات استيد امازون بويم ام سيخوة وشش برابون يعني مالبات نولو مالبات كهشك بوغو بيشاما بقري جملي خوندني واني جملي تشوى بيشاما بقري لديس از بيجم مسألة ام بيجن يا جيانا قويك خبدي جيان كرن اني روشا ام بيجن كردات تفدا قو هاد بو جيان كرن افهشت كوچبري چه ببي هم جگندا ورن باجر هم ج باجر ج دركبن اوروبا اني بهتر ملاتي ما دركت المانيا جبو كاري من خوجيان ممكن ل مالباتا مانا چو هنك چون لديسا جي نبافم الفيدريما وامجي الفيدريمان يعني ام نچون اوروبا يعني ام نابجن جيان خوش بو يعني جيان زحمت بو ل مقارب وام بيرا يعني ام تمام كن حتى قو ام زوجي وزاروكي ما جي تشيبون يعني جيان ولو بجيان ما زاروكتي ولو يعني هفال ما زاروكتي هبون دبستاني بلكي وك كاتشكا ايزيدي نافا دبستاني دا يعني والخاسي زاروكي ايزيديا اخوندن لي بقهنا مرحلة كي دفش خوند نقرها اللي مجي نقرها يعني هفال محمي كردي مسلمان بون عرب بون سيديان بون لي او احترامنا برا ما ذهبوا جانا تشتم بإنسانة راتشيبن يعني يكش بيرناكي قابام صفد وازدهابن يعني شخوا هركز زاني ديانة هات خوندن استازي ديانة درباسي صاف بو و كإزي ديانة زاني بون يعني إزيدي دبستانة هنا أزرابهم جواز إزيدي ما مدي هفال كامش رابو جو أجي إزيدي ما جو يعني استاذ جو تمام او هفالا من إزيدي بوجي لي بشتي جو حصا خلاص بو كاتشكا جير جو تشمات أو لكر يعني جوز هفالا خوا تاني ناهر يعني أب موقفي ولونا هفال كامش ديجي هيا حتى هاجي تيكلي ما بهافرا هنا تبقوا أم زوجين زاروك ما تشيبون حتى نفجي ما جي تشيبونا لهم أم هافرا دينوستينين حتى أو نلفرجي أوجي يعني صفينها أم تفدبون حتى جو أم زوجين جي حركس كي تشوب جه كده جي له ديساجي تيكلي ما بهافرا هنا يعني وكي خوها خو محسب كر أوجي يعني أفتشتز بيجم مش برجو تشتني جو دجانا إنسانة دا تشيبون يعني هركز يعني وكي جواك زيدين جوان بشافكي نباش لوان عشينين هفالان بو مثلا هاجما خوارن وخوارن قاين كاجير قطبو تشي يعني مالكا زيدي خوارناوان وخوارناوان تخوي خوارنا زيدي حرامة قورامو الشيخ برسي
قوم الشيخ برسي قوم قواني هذال كامني ازيدي هالوها شمالان خم فخم قو شيخ قونا خوار حرام نابي بخوار حرام نابي قو حتى شيخ تقول هذال خوارني تشيك يزوم مالا هذال خوارني يعني أب تشتيولو يعني تشتي هم يعني هم هذالتي هم تشتيقو ديروكا إنسانة دا تنجي كرن يعني أسكارم بيجم حتى أنها تا گوت بخوا دفت خوندنه برندا تا وکی کچه که ازدی تا خوندنا خبر دوام کر و دمی که پشتیریا تا کردما کو تا خواست خوندنا خبر دوام بکه يعني بلكي قالك مالباطي زيدي بشتي صفحة شاشة بدأ برقو حتى صفحة شاشة مثلا الجنداها أبو بشتي صفحة شاشة بدأ قالك مالباطة زاروكي خو ناشان بهتر كتشك ناشان دن باجرها خاني كريبون چونو هات نوك نهابو زحمت بو لإما راستي بيجن بابي مجي ديام مجي بيشي ما خوندنا ما نقرتن يعني ما خوندنا خو تمام كرش بالك يعني مقود مالباطة ما ناو مالباطة ولو هشك بو بيجي ولا أفكتشكا أفكوركا أنت بيجي نبيجي لأو فرقازي دخسنا برا كتشكو كوركا مالباطة دانا بو حتى أنا هاجي مالباطة دانا برقو أزياء كتشكا مزنجي مالباطة دابو جبر بك يجي يعني بيشيا معناها أتقرطن ملي خوندني با بريز هدية يكم كاري كو تكر چكار بو دما کو تا خواست ام بیجن دا که و چكار بکه يعني از بيجم ناس برنامج تفقريرا هي من الدبستاني بون صفي دوازدها بون هفال كامجي هبو بمربو يعني او هفال تبلي بو بشتر او هفال شهيد جكتلي چونو هاتن بسر مدهب بيجن چونو هاتنا هفال بسر مدهب يعني ما هفال جنيز وجيب ما قالك جراء ناس كرن حتى بيجن صالي نوطيوان دا مسألة أريكاريا بامبوها بو أريكاريا نسكاها بو تدي حتى أو كارجيام چون جروب چون أريكاريا أو كارجي مدامشاني بلكي بشتي زوجي يعني زاروك تشيبو مال تشيبو أو درفتي قواني أم تبدي كاربه نبو آن روشا قوام تيدا نبوله پشتی 2011 گاوا شورش دست پیکر ام بیشنو کی درفت کش مرا بو کاری کامل مکری از بیشن بازار تربسپی پشتی رزگار کنه تربسپی 2012 کاری مالاجن پشتی گوسازی هات من افکرنه کاری مالاجن مکر يعني حتى 2015 ودا من بیشن کومی مجالس چیبون نوا کومینا خوی تاخید از هاتم بجارتن از درکتم پشترا من کاری وکی هفسروکا ایالات بس بیش 2015 حتی 2016 هم کار کرد بايراجي وكي هفسروكا ایالات بس بیه يعني کومینو مجالس مكار دا مشاندن يعني ويدا ميجي بلكي بار گرانتر بوجي نو باجار رزگار ببو نو کومین يعني سيستم كانو هات بدان نو مبخو خواره وبر لي بهوريه هوالا مبهبون مكاربون باراكن حتى ودا مزبيجم تلحميس سنجي شخوشارة تلحميس جي هبو تلحميس هات برزگار كرني يعني تلحميس جي جريداي تلبس بيبو ودا مكاري كار دا مشاندن يعني حتى دازارو اجدها وكي بريا كونغرستار يا رجاما مكار دا مشاندني بايويرا جي حتى 2020 وكي هفسروكا مكتبة بهيد يا تربس بي مكار دا مشاندني او جي نيجي 4 سالة يعني كاري سياسي بو يعني كاري بارتي بو هم كاري سياسي بو هم كاري يعني دبيت تشاب ورو كار بقرهم المال يجي كار مدا مشاندن يعني مال وزاروك ونفيجي هبون مكار دا مشاندن يعني بلكي صبح حتى يفارج يعني مالنا من يعني بهاتنا مال خوارنا زاروك ما تشيك ديسم دركتنا كار دا مشاندن بايويرا ما دي تروشا هيدا يعني وكي جواكا ازيدي تقرقرني را در باسم طيبتش بشتي فرمانا شنقالي 2014 جو اوقاس كچو جني ازيدي هات مرهواندني يعني روشا جني ازيدي هنكي زور زحمتي جي هات بوچيكرني يعني ماجي بيستديت وك جني ازيدي ام بهتر خواري خصن ممكن تبي ام بيجن مالي ازيديا هبون يعني قشتي بون مقو او تيرناكي
ما نقاش كرنا فبدوكي جنين إزيديان بجن روجافا الجزيرة الكوباني حتى هفالي مي أوروبا جيما نقاش كر درفتي ما شو نهاتني نبون أم يعني أم هفد ببينين بهتر سر ريا واتسابي ما قوم يكتيا جنيه زيديا فابكن حتى بله أنا بجن رزقنا معي حمد تشتي ما سر تليفون ما بيكاني و 2021 ما شاشاز بجم کنفرانسای کمین مال شهبة دا تشكرن كتجاج نيزيدي وشوي دمي يعني حتى نهاجي وكي بردفكا كتجاج نيزيدي يا روجاوا ام كار خباد المشان كيلقاوي ام بجن رخصني جني يزيدي هنا تفكرا جني يزيد خاني تاجي هيا سيوانا مجلسا جني يزيديا ألمانيا هيا تفكرا فيانيا جني يزيدي روسيا هيا ام بجن ارمينيا هنا أري أم الهورونان أم بركي روشا جنيه يزيدي أم نقاش كن لي تميجي جوين بيشنيار أم السر ريا واتساب سر زيار زومي أم باكارا دن مشاندني يعني شخونا هاجي روشا سوري هركزاني مكتبة ما الشهبة هبو يكتياج نيزيدي الحلب هبو لي بشتي روشا هاتي جيان كرن الحلب والشهبة وان نها يعني دملي جزيرة دا كارو خباتم دن مشاندي بريخستني هاي جنارو بهترجي ام بجن كونغرستار وكي سيوان اجبرگو ايگو بهتر دستك دايما ام يكتيا بكن يعني ام بجن هوان كونغرستار بري كونغرستار بو گو جوك جني يزيدي خوب نريخستني ويدا حتى هم في كاردن مشاندي بريز هدياش خود قدما كنت تدس بكار كرجي تويتاغي دايكك جيبو تتشاوى دما خوفت قطنان نافا كار ومالي داش خو هلبت كاري كنت تكرجي نكاري كيستفق بو ام بيجن كاري كي جرام بو دمي باركي برجران سرملي تابوش از بر بیجم راستی اگو هرجی پشتگرام کری و ارکارم کری دیام بو جبر راستی جی دیامه زاروکم مرا خودی کرد جبر از یا مزن با مزاروکه دیا خو پر خودی کرد و پشترا جی وقتی گو اسکت نوا کرد یعنی بهتر دویم لیدا دیام ارکاریم کرد مثلا گو از درکت مز بعد مثلا خوارنا زاروکم حاضر بو آنی ام ناف مالا بعدين دمجبر جو هفجينا منا قريب هم قرآن منا وهم جي قرآن خالتي كامنا يعني بشتي جو ديو بابي تشون دركتنا ألمانيا أي أم نشون أم نمالا بعدين دبون حتى بشهدي أم جهيبون مكتن خاني خوا حتى وقتين جهيبو جي ديسا جي يعني دايكا مع الكاريام كر زارو كما خدي كرن تشافيلوان بو حتى مثلا دميز بشما پرورداجي مثلا تشافيل زارو كم مثلا 2015 هذا چون پرورده کرتی های وونی ازمام يعني جاویل زاروکا بو هم باوی زاروکا جی يعني دفعم لا دا واسطانگیز بجم قل کی مدیتنج بو مالو زاروکا يعني بلکی نبونج برگو آریکاری مرهات کرنه وکا آریکاری نهات کرنه بلکی منی کار بس کار بکم لی راستیز بجم دویم لیدا دیام قلک دستی آریکاری دانه جالية جواكي بجدة تاستنجي وزحمتنا دي تنشخو هلبت دما ام بحساجنا كي بك جنك دركة تايبت كودايك بكار بك جواك ام بجن ايريشي ويجني دكت بجد شما دركتيا كار كريا شما كاري مالا خناك تجبي ملي بتزحمتك شان يعني هلبت يعني جواك شخورا بشتغلي يعني بلكي دروي مدى خافتنا هاتن كري بس بلكي بشترج مرا قوتن يعني تشلو دافج مالا خوزارك خوكاري بس أنا بو أصلا فيش مناجمة قوتش يعني هم بهوريا مالباتا بمهب وهم جي بهوريا بمهب وقو أزي أسكاركم أز يعني أز نجبو مالباتا خواتنكم أجبو جواك خوات بهتر يعني أجبو جواك خو يزيدي بهتر أسكم بشتي راسي بشتي روشا فرماني يعني بلكي روشا جنيه يزيدي حمجك هاد قهرت نجبروي كي أو أصلا قيد يعني نوا جواكي داو قوتني نوا جواكي من قلكي قهنا داوا مكاري خدا مشاندن يعني هاي زاروكي خواه هبو هاي جمالا خواه هبو دستيار كاري جمرا هبو جبروي كي يعني جواكا اي بشتغلي اي تشب قوتنا بيجي تنكاري دبي كسي بقري يعني اف مقلكي نخص بالا خدا انو بي اصلا بيشان ده
برێز هەدیاش خوا دایک بوو دەما ku yek xwediyê malekê be jî car caran münasebetên civakî hene kar û xebatên hene pêwîst e bike te tikê maniye dixist vî milî de نا مثلا كارن يعني از بيجم شخوا جواكم هم عادات وتقاليد يعني بله. مثلا بيجن نخوشين هنا خوشي هنا كيف هنا دعوت هنا بيجن نشين هنا يعني دوام لادا قالك جارا يعني بشتي كاري خو اما چون وقالك جارا جي مثلا نقطة دايكان بچوا مثلا جهة ما قلت يعني بيجن يك جمالواتي هري يعني جهة قلت يعني دي سجي حتى جماعات أو واجبي خوي جواكي ما كي معسين نخسي حتى أنا هاجي أم ناخلي برجو يعني جواكا ما يعني سر في أساسية حتى أنا هاف دقرت يعني الشاهيك بالشينك بيجن نخوشينك بوقتة الدوراوي مالباتا جو بتشتكي وهبة الدوراوي كون بي يعني أو مالباتك كيف خوش بي يعني فام لا دجيز بيجم حتى جماعات ما كي معسي نخست كده برێز هەدیاش خۆ بخوا کار û xebatê mala îzdiyan jî dîk anha dixwazim bi hev re herin wê derê bêtir kar û xebatê te û hevgirtina jinan nava mala îzdiya de nas bike تمام Berê temaşevanên me ji xwe anha ji Emerîkî tiya jinên îzdîne ku birêz hediya li vê derê jî kar û xebat dike birêz hediya ez dixwazim çimir vê derê bêhtir behsa kar û xwe biket li vê derê wekî jinekî îzdî xebatekî çawa demişan شخوا روزانه مكتبة ما بكري يعني جي ما بكري أم شش جن ورده كاركن وكيدن نابند ما الحسك إجيها يعني نم بجن نوكي نابند كاجو هفالتي درن بس تا أندامي ما الملي حسك يعني أجبرجو حتى أنها سيستما كانتونات مشاندن هم الملي حسك ده هفالي ما يجن هالودي كاد المشاني هم جي الفيدري دملي جزيرة بجن قشتي كالت مشاندني يعني روزانه دوام خوكن يعني بريا في روشا جو ام تيرا درباس بين مثلا حفتي جاركي پرورده بود گوری توجیهاتی ورن آن گوری تشتی گو به قستنی مهی جارکی ام تولی جونا کنگرستار بین مرا پرخو حاضر کر هر وها دمها جارکی جی مرا پرخو حاضر کر ام تولی جونا مجلسی کنگرستار بوج برگو يعني ما قلت مجلس سيوانا كونغرستار وكي سيوانا حمر يخصني جناية هروها يعني كارمي روجانية هم زيارتا بو سازيمي باجر هم أو جدين زيارت كن هم بيجن قاوا وقت ججنابي يعني الفيدري پیروزباهی جشنی هم جشن چهارشنبه سر نیسانی هم جشن روژیش مثلا مکتب وکیل بجن هم سازی باجر هم يعني کسی گوته وده زیارت که روزانه چونو هاتنامه جهت نوا باجر دوکی چکار و خواته هم باجر دوکی تربس بیت مشاندن هم جدر و باجر هم بجن چالاکی من مش من میتینگ به يعني تبلیغنا ما جرا هيا الفيدي جي وكي هبال يعني هبال مجدولين أو جي بردفكا ما جزيرة بو أو جي كارو خباتي خوا مشاندني يعني هم بجن أرشيف هم هبالنا برێز هەدیە li vê derê di navarîkî tiya jên êzî de hevgirtina jinan çawa ye em bêjin tevahî pêk hate tên vê derê berê xwe din viriyan na أرشقنها نافنداما بلكي هنكي جهة استراتيجي هم الكلك أما بلكي وقتي درباس بالوديد هم جامي جي هم زقرت هم جي الشرع بيرجي كنيسة يعني تقريبا بجنة سوريا رجي بل نافنداوان جي هاي كتيا جنة سوريان جي هم مالاوان يا مالا يعني وكي مالا جن بش مالا عشترود يعني أو جيتين في ذلك قالك جارتين أم زيارتها مثلا نقاش تكرن سر روشا جند نوا بيك هاتيا ده هم بيجن جنين عرب إدنا بسا زيادة يعني جا قالك جارولو رونشتن ويدا تشيبن نقاش تكرن سر روشا بيجن جند دربس بي هم جي روشا جناب قشتي نقاش تكرن دورده هم جو قوا أم تشن زيارت كن يعني أف نقاشي قوام تشلو
وەکی ژنێن تربەسپیە بهتر ئەم هەفتی گرتی بن ینی گۆری ڕەوشە ئەم تێرە دەرباس بن ینی هەر کەزانێ بێ دەما داوی بێ ڕەوشە داوی هەنێکی تەبلی هەوی چێ بە هەنێک ئەم بێژن نەخێرخوازی هەنە گۆ بێژن vê hevgirtiya me ینی ناواز ez karim bêjim ینی bajarê Tirabespiyê hem bajarekî biçûk e jî hem jî wekî em bêjin pêkhatî hemû tê de hene ینی Kurd hene, Ereb hene, Siryan hene, Êzîdî hene yanî belkî emirên bûye 53 sal em Tirabespiyê de mezin bûne yani ew ferq û cudatî û li qasî cîranê me Ereb hebûn, Kurd hebûn, Sûriyan hebûn yani ew firqa cudatî nebû yani pişahiyê xwe, kêfê xwe, xweşiyê xwe yani hemû bi hev re bûn lê vê dema dawî hênkî ev tevlihevî çêbûn lê nek haya wê derece got em qutbûna xwe yani em navbera xwe de wekî jin taybet em qutbûnê çêkirin ez bêjim wela ez êzîdî me ez naçim ser hevalê Sûriyan de an ê naçin ser hevalê Ereb de an ew qutbûn me neşt got çê bê di nava bajarê me de Debxwe got temenê te pêncî û sê sala temenekî dirêj be inşallah ez dixwazim vê pirsê jî tê bikim di nava ev qasa sal de ji destpêka şoreşê ve jî dixwe di nava kar û xebat de ye ez dixwazim ji ber behsa gêriyekî xweş bike ku jiyana terefdar derbas bi di nava ev qasa sal de belkî gêliyê herî xweş gava got bajar rizgar bû rastî gêlînî xweş bûn yani belkî gava got şoreşê dest pê kir ji xwe niha em hêdî hêdî rastî salvegera şoreşa nûzdehê tîrmihê tê yani çilo got ji Kobanê dest pê kir got bajarê Kurda hemû hat rizgarkirinê belkî ew kêliyên got em me kêfxweşî jiyan kirî yani ew qas taba sala ew qas keda sala ew qas em bêjin tevkoşîna got hatî kirinê belkî di cara jî di bajarê Tirabespiyê de me û dewletê li ber hev da got bajar rizgar bibe lê dawî de jî rizgar bû yani ew şev yani şevka gelkî xweşbixtên derketin yani bajar rizgar bû di biçû kujan cihê te dît yani hevalê te tê de ne hevalê got bi sala ket kirine xebat kirine yani belkî ew kêlî ti cara nan ji bîrkirinê tevî got yani me gelek hevalê xwe hûn dakirin jî lê ew kêlî ne hûn dakirin yani rizgarkirina Tirabespiyê jî yekê meha adarê bû yani gava got timî bê meha adarê ji xwe meha adarê jî em bêjin meha hem xweşî jî tê de heye ji bo Kurda hem nexweşî jî tê de heye em bêjin cejna Newroziya cejna jin heştê adarê ye hem em bêjin rizgarkirina Tirabespiyê hem re salvegera em bêjin Helepçe ev qas bûyer yani duê mehê de çi bû duê mehê de jî bajarê me rizgar bû Di zehmetîn çawa kişan ji dema tevlîbûna te ji nava kar û heta van kêliyên hanî yani helbet timî jî zehmetî hene yani belkî cara pêşiya em wekî jin ez bêjim jinê Kurd bi taybet yani wekî jinka Êzîdî em ketin cihê biryarê em ketin cih got em tê de kar û xebat bikin belkî pêşî zor û zehmetî hebûn yani timî me got em ê çilo bikin em nikarin bikin lê me dît hêdî hêdî tekoşîn û berxwedan û derbasbûna perwerda yani belkî ew qalib meşkênan me karîbû em hêdî peyra em xwe jî perwerda bidin meselên bêjin gava got perwerda bihatine vekirinê heta di bajêr de jî gelek cara me perwerda dan heta ji derveyê bajêr jî got bihata xwestinê hevala bixwesta meselên em çûn me perwerde dan perwerdê me dan ji bêhtir ser meselên civaka xwezayî bû yani civaka xwezayî ji jin ve girêdayî bû ser em bêjin dîroka jin bû yani tiştê yên ê min hezkirinê me hebûn ez perwerde bidim bêhtir got tiştî girêdayî jin bin yani divam le de me karîbû gav ne bavê jî me karîbû em gelek qalibê golpêşa me sekinînin wê jî nikarê kar bike jî nikarê xebat bike jî nikarê siyaset bike belkî ew qalib me gelek bijî meşkênan din nava çend salê şoreşî de Weke jinekê êzdîger carekê em bêjin vexwendin ji te re were ku tu derkeve welatekî derve tê berî xwe bide ku derê yani ez bêjim vexwendina got ji min derkeve bêhtir yek herê cihkî got yek karîbî li wir jî dihwa mavê xwe bike yani wekî hemû jina wek bêhtir wek civaka Êzîdî belkî derfet ji me re hatin heta em malbatî jî derkevin herin Ewropa yani min behsê kir koçberiya çêbûyî gelek malbatê Êzîdî derbas bûn lê em derbas nebûn lê niha ez bêjim
بهتر بە خوێندن وەرژمانە یا پێشی ئەس خوازم ینی بەرە خۆ بم شنگالێ چما شنگال ژەم جێ باv û kala yanî em xwe jî wekî malbat wextê em vegerin li dîroka xwe yanî malbata mejbûr hatiye ji ber wê jî yanî bêjin cihê pêşî yanî dîrok belkî me li wê de jiyan nekir lê çîrokên wê de çêbûyîn hem cihê kêfxweşiyê bûn çilo jinê êzîdî li hin berî ew qas komkujî serî hildan hem jî çilo tekoşînê berxwedana kirin ya dijî heka vexwendinê dijî çêbû mesela yek berê xwe bide cihna gotkarî bê dehwa heqê xwe lê bike mesela vexwendinê çêbibe herim Ewropa ez di wirda rêxistê mafê mirova ez hevdîtin çêbe yanî derfet hebin ez wan bibînim ez bêhtir dehwa heqê jinan ne jinê êzîdî tenê yanî jin tevahê jinê xwe rastî jî em bêjin îro jinê di Sûrî de hem pêk hatiye xwe bi Kurdê xwe bi Erebê xwe bi Sîryanê xwe gelek zor û zehmetî dîtine yanî divê hemê jinên got çi vexwe dijwar e derkeve ji derveyê Sûrî dehwa mafê hem jina bike. Te xwe got jî li Şingalê gelek çîrokên bavkêş hebûn gelek em bêjin çîrokên bi êş çêbûn tu karîbe ji me behsa wan çîrokan bike çi bûn çawa bûn bi çi awayî bûn ji xwe me dît jî fermana ku gelê Şingalê te re derbas bûne fermanekî hindik bû Yani belkî gêliye fermanê li 2014 wextê ku yanî xeber hat ku rewşa Şingalê wilo pê hatiye belkî ê herî pêşî derket pêşiya wa koçbera belkî malbatê de hevjînê me bû gava ku milet derbasî Rojava bû çûye wanîn yanî çîroka dayika êzîdî ji ber ku hat ceme malê rastî jî yanî dayik bû yanî ji xwe bêjin jinê êzîdî cû li bergê xwe spî tên naskirinê ew dayik hat bi malbata xwe re bû bi zarokê xwe re bû bi kurê xwe re bû yanî toz bû zehmet bû me got dayik hat xwe bişo got na min swînd xwarî heta ez nevegerm Şingalê ez cirê xwe jî nakim yan swînd ka wilo xwar bû ya dijî yanî piştî ku ew qas keç û jinê êzîdî hatin revandinê hatin rizgarkirinê jî yanî çîroka keç ku jin ka êzîdî ew jî piştî hatibûn rizgarkirinê hatin cemala bavê me yanî keçik temenê biçûçik bû wextê hatî revandinê yanî wextê hatî beriya bêjin 3 sala bû temenê belkî bûbû 20 sal yanî çîroka xwe got çilo wê demê de em bêjin malbata wê jî qut bû bavê hat kuştinê birayê hat kuştinê yanî ya dijî got ji hevjînê xwe qut bû ji malbata xwe qut bû piştî hatin mesela hatin zewcandinê yanî gelek çîrokê yanî bêjin jinê êzîdî hene anî niha got em herin diyarê felekê piştî ku êzîdî derbasî qempa Newroz bûn zarokê biçûçik temenê wî navê bêkes e li wê derê veşartin yanî hat li wê derê em bêjin ji tihna hat fetisî mir ew însan ew zarok jî niha tirba wî di nav miriyê me de diyarê felekê yanî ser tirbayî danîne bêkes yanî ew belkî her kesî jî dît gava got çavê wî ji germê çavê wî kor bûn yanî çîrokê gelek dayîk hene wextê bêjin me zarokê xwe bi destê xwe bi nax kirin ji ber ku ji tihna mirin ji nêza mirin yanî hemî çîrokê gotên gotinê rastî jî dilê insana têşî heta kij yanî heka insanekî bêje ez mirov gava çîroka hezke ekî de dilê wî ser bêşê lê niha ez bêjim rewşa jinê êzîdî li Şingalê belkî hatiye guhartinê yanî hêza wan hat avekirinê em bêjin qeweta wan hat avekirinê îro ew dayikê me êzîdî got bi cilê xwe spî terk nekirin got bi cilê xwe spî tên nazkirinê derbasî bername nabin derbasî hemî ciha bin wa çekî xwe spî yanî ev jî cihê kêfxweşî ye yanî hem em bêjin nifşê got îro li Şingalê dirabûya ketiye wê ferqê yanî ketiye ferqa fermanê hem em bêjin nifşê got îro li Ewropa rabûye gelek cara em bêjin gava got kesê me bihtirê Almanya tên ziyaret dikin yanî tên behsî kirin avêjî belkî zarokê me di Almanya de mezin bûne lê gava got fermanê bînin êzdihatiya xwe vegerin yanî ev hemî çîrokê got tên jiyankirinê erê ferman dijwar bû lê dîsa jî em bêjin kêleka wê fermanê mekarî bû em xwe rêxistin bikin çi li Şingalê be çi li Rojava be heta Efrînê jî yanî
روشا هاتی سری جنه ازدی الهفرینی نکمی شنگاله بو هم سری کانی جنه کمی شنگاله بو لیدی سجی برخوادان تکوشنا جنا مکارب ام سر پی خوب من ایرو ناو دنگ جنن ازدی دنیای بلاویا چلو نوی یا پجی گویی پاراسفانه جنه ازدی بو بلاویا ایرو نوی دنگ جنه ازدی جهان بلاویا. طب خو گوت جنین ازدی بجلو برگی خوی سپیت ناس کرن چما تایبت ام بیجن رنگ سپی چما اف جلاناش خو ام گلک جران جی جلی و دیبین جلی و پر بالکیشن جدای همو جلانه اتخوازم شمر بحثات جیروکا جلی جنین ازدی بکه يعني بلكي رنگ سبي رنگ عشيتية جبر ويك جي نجم تاني الخواكن يعني نها زلامة ازيدي بتمن مظنجي واجد سبي الخواكن يعني بلكي فرقات جدايا تشلوها يعني قبل الخواكن أم بجن بيسيرا قوارتي يعني جروفر أم وي بيسير الخواكن يعني حر إنسان كي ازيدي بأبي ازيدي بتوقع خنا عسكرينا بوي توقع سبي قول خواكن يعني بين عسكرينا بس نهاية ما جبرجو ما يعني ما قلت كوجبري وفرمان أم بلا بونا لسر هر داري جبروا كج أو جلس بي قوام بيجن ولا أم روجانا أميل خوكن بلكي أملك عارم بس دايك ما يمزن هنا بهتر دايك ما شنقار يعني تركوا جلس بي نكرنا هم رنجي عشيت يجي هم أم بيجن جلس بي رنجي يعني رنجي بحق يجي جبركي يعني از كارمولو بيجن برز هدیه اشخوان هجم تخوازم بری خودن پروتوخانه یا ناون داوای گیتیاجنین ایدر و داری ام برنامه خوب داوی بکه برز هدیه اشخوان گلک جاران ما بحثا فرمانا شنگاله شدنا و برنامه خود کرد بما کو فرمانا شنگاله ام بیجن قومی تو که جنه که ایسی خواست بو بیاره اشیا هلبت قاوا جو بويرك تسر مالا يكيش برجو شنقالجي وكي مال مشقر أحسن كر يعني فقرن ديروكا جواكا زيتي بلكي بيحترخوا شنقال دركتنا اشتيا شنقال دركتنا فرماني هاتين سريوان يعني بلا ولا بنا الهردري يعني أزبيجم بتاع إيش بو يعني بقول شلو لو شيء بويا شلو ملطكي ساعة جواكا ساعة أولكا ساعة غلو راستي في فرمانة ولد مش في دمان هذا في قصد ما بيشكتنا في قصد ما جو بيجن إنسان هر بيشكتي بيجن أو فكري جو تسري إنسانة تسري مروفا دا شوية شلو إنسان ديجي جواكا ساعة رابع لديسا ما قلت دج منا وكي أولا زادي تميجي بتشافكي نباشتي ميزة جبرو كيجي إيش بو يعني أشخاص بيجم تا قبا مديت أو رتليجو دركات الشنغاريجو درباسي رجاوا بون أو زاروك قيري زاروكا جو زاروك بآبون بخارن بون أو دايك اختيار بون جون كارن بمشن حتى قالك دايكا زاروك خود شونا خود هشتين بركو قرق جوان بجن سارة واني بارا خرابون جيابو دنيا قربو يعني تقاسي إنسان بحثي بكجي بلكي والقاسي دلي إنسانات إشي صار وارو جيجو هاتي دست بيكرن يعني بحثي كر يعني خورتك شكوتشو يعني بحتر بلكي بوير يعني بوير هاي دجوارت كوتشو ده بين خورتكي زابي سيم هابو قلت هاتن جمرة دروش سرجع قلت أنا تشتكي جواناكن حتى إني يعني حتى جو فرصات شكور ديتن بشترا حتى هف بيماني خو خلاص كرن أني تشتي جو بيهاتين قرابون جنو وكتشو أو حمدان عليكي وأمبيجن خورت وزدام حمدان عليكو يعني سر بركاوي يعني أو قاس وحشات إنسان استرسر بركاوي وان بروشني أف خورت جي قواف تشتكوتن راستي جي دي إنسانات إيش أو خورجي في شكك الكيلكاوي دركتبو دمليت دركتبو هم درمان كربون خلاص ببو يعني هات جمع معلمة أوديت
خۆردکی دژی گۆ پشتی هاتبوون گرتنێ پشتی گۆ دەرباسی ئەم بێژن ملێ سووری کردبوون بۆتی تحبسا داعش دەبوو یعنی ویژی گۆت گۆمدیت دەرفەت مرچێ بگۆ بخۆپ بۆ هەفکەتن ویژی بازدا بوو ئەف هەم بوێرێن بێژن هەمێ ینی نەگۆ ئینسانش خەیالی خۆ بێژ هەم بوێ ڕاستن جار چاوە ئینسانە چ بوونە ئەوژی هاتبوو ئەسایشیان جەمە ماڵێ ئەوژی پشرەهدی وریا هەواڵە دەرباسکردن چوجەم مرۆڤێ خوا ئەنی حتا مختارێ گوندکیش ئێزی دیا بگوت گۆ ماژن و زارۆکە خوا مادان عالیکی مەگوانی ئەف کەسێ دەردۆرێ مە کریڤێ منە یان ئەس بەحسا کریڤانتی بکەم ینی ڕاستیژی ئێزیدی گاوا گۆ بن کریڤێ هەنا ڕاستی وەکی مالە خۆلوان ناشینن گۆ هاتن ینی زۆر ئەم ji gundê me direxsit bidarê zorê hetan han ji belkî em bêjin kom ê insan yanî gorê komî li wê derê hene heta niha nehatine vekirin yan duwazdeh sal jî me behsê kir yani 3000 insan ji heta niha nexuyane wew qasî em bêjin hemle çêbûn hatin rizgarkirinê lê ew insan hê nexwane belkî duwa gorê komî de ne got manê her dem dem got ew gorê komî vebin belkî duwa wa gora de ne yanî ew kêrî ti jare ji bîra insana naçin yani min behsê kir carna mirovên tên behsê kirin abêjê hexasî dîrokê de ma got yanî dîrokê de çêbûye lê îro me carê xwe dît ev tişt yani ev fermana hatî kirinê ev qirkirina hatî kirinê ev rewandineka çû jina ev kuştina yanî insana tu werit insana bikuje ev heme çavê xwe dît û divê sersala bîst û yekê de. برێ هەدیەش خوا پر شتێکر دیسپێکا بەرنامەی de min got tu caran tê çûye dervê Rojavayê Kurdistan wekî min bêjin navê şandeyeke jin lê tu weke jineke êzî cî tu gelek caran çûye Şingalê hestên te dema ku çû Şingalê çûbû te Şingal çawa dît? Belkî cara pêşî em derbasî Şingalê bûn 2015 bû piştî fermanê bû gava jinê êzîdî xwest ser êşê xwe û birînê xwe bihêz bikin gava konferansa yekemîn ya tevbera jinê êzîdxanê tacî hata vekirinê em çûn em wekî endam çûn yanî wekî şandek jinê êzîdî em ji Rojava çûn hem jî kêleka wê hevan me re hatbûn yanî em li wê derê bûn endamê tacê heta konferansa duyemîn jî em çûn gava bêrîvan ew jî keçika êzîdî bû gava şehîd ket dîsan çûn piştî Şingal rizgar bû jî em çûn yanî bis wextê me emzekî şehîd ket rastî me xweşt em derbas bin em derbas nekirin û pey wê re jî çiqasî hewldanê me hebûn yanî em bêjin konferans hebûn bêjin salvegera fermanê carkê em çûn ya pêşî em çûn me got bo çarşemba serê Nîsanê me xwest em derbas bin yanî rê nedan me yanî bêjim sê çar car em derbas bûn bes wekî din rê nedan me got em derbas bin yanî çiyayê Şingalê şahidê weqa çîroka bûn yanî ew çîrokê got hatin jiyakirinê ew çiya şahidê weqa çîrokê got hatî ser gelê êzîdî. Birêz hediya ji xwe me behsa gelek keliyên xweş kirin te poj ew keliyanên ser ziman te got dema ku tu dibespiyê rizgar bû her wiha yanî em bêjin gelek kelî û piyerê xweş ji jiyana te re derbas bûn lê em behs bikin beramberî van keliyên xweş helbet car caran kelîn bi êş jî hene keliyekî bi êş ku ciyana te re bi te re derbas û di nava ew sal çû em bêjin ji destpêka zarokiyê te heta aniha di van keliyan de. Yani gelkî keliyê ji belkî got canek ji malbata ji malbata te wekî malbat wefat bê belkî bê dêşê bê kesk yanî amê te xalê te yanî wefat kiriye bes ê herî pê yek êşiha gava got yanî şehîdê me her carke got navê şehîdkî me hat got şehîd bûye rastî jî em biêşa ev gelkî jî ji ber ku gelek ew şehîdê got şehîd ketin belkî me baran jiya kir belkî gelek bîranînê wan di malê me de hebûn ez bêjim hevalek derket yanî êvar ji mala me derket roja din me bihîst ew heval şehîd ketiye yanî ev jî cihê êş in cihê got însan carna gelek caran xemgîn jî bibe. Îro tu weke jineke êzîdî tu dibînî tikê hiştiye tiştê ku tu dixwaze divê jiyanê de yan na? helbet em negihane de çima em negihane ji ber heta niha em bêjin ew mafê bû em bêjin wek êzîdî wekî Kurd em negihanî de
هم جي حتى هم بيجن كتشو جني ازيدي هي ديلقرتنا يعني اولوان هاتي جوان قهرتني بهوريان هاتي قهرتني إلو وقت جنك ازيدي بيجي خلاص من ولا خقر هاي از شو ما اول كاده افهمت اشتي بايشن يعني از بيجم انسان جو بك هيفيه جو خوازي دبي هيج كدو قباتو تكوشين دبي بيشا مجي داري جران هي بهتر هاي بروژه الپێشیە تا هەنەوەکە ژنێکە ئێستی يعني بروجي البيشاما ام هول دين ام جاركا درباس شنقالي ببن يعني بشتي في روشي وام خبق هينن حمجها جبود دبي صار بقرا دوازدمين يا فرمانا شنقالي دا او كتشو جني ازيدي ام معين يعني ام بيجن رياوان بيناس كني جارونسان بيناس كني عدالت بي تشيكنش بو كسي او فرماناني سري شنقالي يعني ام بيجن تشتي ايشن ما قوت شنقالي دا دعفريني دا تسري كاني دا ام بيجن سراسري روجابا تشتي بايش هبو انشاءله دمك نزل تجي هر الشنقالي داوية دا ريا برنامج أمارة تشد خوازي بيجي بياما داش بو حمو جنانتنا تايبت جنين شنقالي جبو حمجنا از بيجم يكيتيا جنا يرو جمال لازم ام نبيجن إيرو جني كورد تاند بن ظلم زوري دا بن إيرو جني كورد كاربون قابي مزن بابيجن يعني تشتي هاتي سري جني كورد بلكي سباوري سري جني ديجي جني أوروبيجي جني روجداتانا بن تباهي وجبو جني شنغالي دايكي شنغالي از بيجم يعني تشي كيف خوشية إيرو گاوا گو ژنێ ئێزیدی شنگالێ دا بوونا خودی بریار بوونا خودی هێز ڕێخستنا خۆ بخۆ بە ئاواکردنا دملێ عسکەری دەژێ بێ ژنێکردنی پاراستنا ژنیا یەجەشێ هاتی ئاواکردن هەمژی ناوە ئاسایشا ئێزیدخان دا ژنا شێخۆگرتیا هەمن دملێ وەکی هەفسەرۆکا شنگالێ ئیرۆ گۆ کەچکا شنگالی ببێ هەفسەرۆکا لێبەریا خۆسەیا شنگالێ هەمژی جهێکی خۆشکێنە ژمارە برێز هەدیەم دەگەلێک سپاسکن کۆ تیرۆ بەشداری بەرنامەیە ئەمە بتە ئەو قاسەکێری بمەرە پارڤێکەرە ئەمژی سپاسیاوەکردن وەژی دەرفەت داما ئەم کاری بن وەکی ژینێک ئێزیدی هەم هەستی خۆ بینن زمان هەمژی ئەم کاری بن دریا بەرنامەوەرە خۆستێکی گۆم خوازم بێژن ئەم بین زمان ساتا خۆش سپاس بەلی تەماشەوانên me ji xwe divê derê de jî em gihîştin dawiya xeleka xwe ji bernameya Vîna Azad li gel birêz Hediya Şem û heta xelekeke din em ê gelî û jiyana jineke din nas bikin û mînin nava xêr û xweşiyê de.